Hela bonguna ba time sukani kwala mafasteri makhwanta mi yaleyo man. Why look ru kumtharini mi nga mi yale arithombo mi ya xavisa amafasteri ma ti helicopter timanga teto na ti airtime ta n'wina loko ri kumtharini n'wina. Okay, I am Mashakana Mshewa and Kelim Amkalka Conspicuous Talents TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media. I thank na gang. So na muntani ya bulabula I missed the post na Ben Mayangani. Each time I missed the post on Ben Mayangani. Kufika kubana bulabula so ambana kat comment section. Mara njelele ngomnga subscribe na mkensa ngomoka mngese subscribe and kombela msubscribe njelele. So na muntani ya bula yoku inchini shinda Ben Mayangani tukumahla ulekini over Mr. Post. Combination la kusunguma ayetela ti kuma nga ku powerful than Mr. Post ndelele mentwa kahle hinkwavo vatsari va kahle va tinsimu hinkwavo va hina ka music wa kahle hinkwavo va dlaya mara ku na leswi ndlaku Ben Mayangani a tikuma a ri henhla ka Mr. Post kumbe a languteka nga ku wa dlaya ku tlula Mr. Post swi xihundla xa koho xi laha ku tsaleni ka tinsimu Mr. Post loko ti tsala risimu i nga swi twa ku demand mudlawa wa xitori xa kahle wa kahle ndelele so mara Ben di fika ku di xi endla eka tinsimu ta diyo ku fika ku ri na rito ro karhi leri nga kota ku ri tsavula kumbe statement xo karhi lexi nga kota ku xi tsavula and then xi kota ku hanya nkarhi wo leha for example ni happy lani ku va ku munhu vanhu vambirhi lava nga hambana even then van'wana a ku again after ku hambanile so sweswi hambi wo hambana na munhu wa wena i nga vula ku ni happy i va khi refera kwini hambani voneni kantsane leyi hi ndlela yeliya so loko Mr. Post byi tsala byo fika byi tsala risimu ri ba hi ndlela yeliya sweswo ka swana impact ya yina music wu va kahle mara after nkarhi wo karhi wu hetelela wu nga ha vi wu fika ku twala nga ka wa ri relevant why na loko lensini ka sentence okay for example ka ndhambi i risimu ra ku i nga tsaka nje i ri ba nkarhi wun'wana na wun'wana mara andzhaku ka nkarhi wo karhi swi endla i ri kuma ri hetelela i ri kuma ri nga ha ri relevant loko ye Mr. Post u a humesa rin'wana mara ni for example swicele swo fanele swi nga ka va ni happy loko wo ya i hambana na munhu wa wehe tsundzuka a twa ni happy ya Ben Mayangani hambani voneni kandzane leyi hi ndlela yeliya sweswiya swi vona ku Ben di va dya ha ri ko and then hi ndlela yeleyo i kota ku relate ka risimu leriyani hi leswi va ku khetiwisa ku so hi swicele leswi nga biwa laha ndzeni kahle and then loko ya mahlweni loko fika ka mhaka ya beef va yi been beef Mr. Post garingani wa garingani loko ri wena wa nhloko yini mambango sitaratala hi ndlela yeliya and then loko Ben diya ta hi beef di fika dukini number 1 duku nomzamo di vuya dukini hi hembe na yini swin'wana na swinguri okay hembe ka ha ri kwalaha ka swinguringuri mara i ngo vula munhu swinguringuri leswi kha nga swi tiku swi vula yini i vula ku swinguringuri leswi I mean i vula ku swinguringuri leswi kha nga swi tiku swi vula yini and then mara ya vugomcha and then ku va swin'wana na swin'wana swi na genge yin'wana na yin'wana yi nga ta ku so for example loko Ben Duku genge leya ti Vrpa vandzuni wa swi vona ku loko xin'wana xa Vrpa xo ta ka xi tshikelela yi tshikelela ko i nga refera ku genge leya ti Vrpa hi ndlela leya so leswi ni kani swi vona ku Ben Mayangani ti kota ku tirhisa marito lamo kota ku ka attention ya genge yo tala kumbe xani genge yo tala yi kota ku relate ka music wa Ben hi tindlela to hambanahambana no la ku phuzani fambu wa swisisa swi ya wehe ku translate ku yini no la ku phuzani famba hi ndlela leyo yin'wana kumbe la ku phuza yi famba hi ndlela leyo yin'wana mara genge yi kota ku relate ka swi swa hi ndlela yeleyo so Mr. Post ku tsala risimu Ben risimu ku nga ri mhaka ya swicele and all those things okay muni yi tshika kwalani yeleyo mara Mr. Post dya tsala tinsimu ta dyolo ku byi ti tsala wa swi twa ku message lowu nga ku teni powerful for example risimu ra ku vavanuna se va ta tswala vana loko ku tswala swa vava hi ndlela yeliya ku va kha byi kombisa ku it's like vanhu vo tala va hlayisiwa na vo after ku va tsariweni hi ndlela yeliya mara a swi lasti for nkarhi wo leha and then swi dina swi languteka ingaku Mr. Post o va hansi ka Ben hi ndlela yeliya hi swihlawulekisi leswi nga koho loko swi ka mhaka ya matsalelo ya vona hi ndlela yeliyani so loko mi nge se subscribe hi ndlela yeleyo and then mi siya mavonelo yan'we ka comment section genge hi nga rhuketelani inkomu nkensini